Khasi Students Union KSU Shlong Mingi Circle haringkat ke jingdan langki officer naik tenat sorkar kumna ke food safety Shlong Municipal Board pulen patrat excise haga khat nyau trik nailar kilahir khenra ya ke wega dukan ke bakerteng cozy bar restaurant ke bahasau furlong ke badan hasenda bat ke wa umkra kani kalawan long hadin ke jing sapriang ke wega dorki hakirinsan social media baki don ki beri ki basat tiar saktar bat sat kiu hawa umkra ha kani ka jingkhan ra lalap ya ka jing jabot na du ki kamera shan kamera bam ki tiar shat tiar tiu bat ka bam umdi ha kani ka jingkhan ra katrat exercise kala yo ru ban korup ya ka kiat be an hadin ka jing sham ya ka jing tingit bat ka jabot jong kate ka restaurant na kaliang ka Commissioner and Secretary Food and Safety ka kong BDS Mukhim kalabot ha ban khang khardap no shipor ya ka te restaurant Ja, aber ich habe das gesehen. CPI jemput ini bensak ni tu. CPI em chỉ định về trong ngoài không? MDT bensak ni tu kan, kita bensak ni tu kan. Kan Ni dan di sini siapa lagi? CPI jemput ni. di restoran di kisah di noteri. Em tak kan CPI. Sama di sama di. Nomor kamu sudah cakap rule bensak di nong tre fokus. Saya office itu. Jadi kedudukan ni rule kamu sudah kan. Di office ni ulah bensak. Bensak kok restoran sudah mana. Ini prinsip action ni ini bensak ni dah. Yang saya di office. Kumba ka pawiyang tuha social media ti ka jabo adwo ka la penkenyi ki kendon jong ka food safety at kani ka lalong ka very serious matter ti nakaliang jong ka commissioner of food safety ngila shutdown try ka temporarily kanawan yo banle yaki badon kambaro kat kum ka protocol as prescribed da ka FSCCI. Laka license can suspend. Kadang ab baki niki food safety officer can wan raeng ay ka report jongki ke iga jing lap jongki ke iga jing shem jongki te ngan sala ban page pade ke iga kat nupor ni laban put on hold. Kadai na tu restaurant ho iya satiar satu shawa umkramo tu gede go umkra. Menne tinga ngadang let tangkatu ko na marba ka Pi kam dei ka besok man sulit supit man sumi ban let cekiwe kiwe TM nomor ka kam jungi kam long kumta ni haban ya detail ya ki jingron kam kat kum basya kan tingi na kada kan chimpo dingi bangin le batang ko week inspection ro nakapor ngilet but judan bala ban yo por ban song klik ti ha office but buat nakaliang jongaru ngalen ti ngimla pa de ban ong ba kanu ka ba khot kanu ka ba jabo ringong ipiya kanili ka cozy bar ka bang idang let mene kanili hau banai dang shen dang suwan dang dep inspection dang dep one check dang dep pet namar ngi don go initiative nga ka bang initiate yaki bakin le on hygiene rating ti hakitu ki por ka ba let inspection ka bang ile yakini kabyang kabit na dong chodong tenre kai ka bichiar angkat pade hakini ki khandiat banai ngimla ban tip ya kata ti imat long nakaliang jongki pade ka lalong hadukat tu kan ka jing bom khenbriu ka ba lalong sa papalat ki keni kala kala pen khenya ka an kat kum ka schedule 4 jong ka food safety and standards act yang TSU Shlong Circle amar barang tu video dengan kalian keseng ilawan mi angni banpet kejinong kejeman bat kalian keseng ila pojaj pada nangi apa dia kepala isai image sebab kepala aduh masa angni ru pasal kundan
nakalian kaseng ni terdekat lang begini di napo municipal napo di city but kini department badan lang ni but di kibrio kiba ini menen hapo doki nakalian ke department lawan pandemi hapo department ada ini te komplain te kali nak kata itu orang sawan mi kenapa ni kita sengke kapala isa jumet pala support kapala isher kai hadu kata ba hadu kajakatia jakadam kajakabam kapala ijaklia wat bandrung lentiru kapala imas bapalat ka ni ka jaka kala igum ka kedem ka ba igum ba kadai ka way ni ki kedem ka bala isher kai tam apo ka serba selo ni department baru ila kawan lu sini ada food safety pemuda kawan ke municipal kawan ke excise nomor kelab dan jumlah kiat bean kawan ke police department kawan ke labor Hendrai ngabu jingkili pada ka sarkar namar haba nak keren ni kini baru tiang ba kimla pan chim decision ban khang ya kani ka jaka keberan hang ni apa ka ya kani ka ketem ada kani ka jaka kimla ban khang kijing kharoi ki basniu kinangmi oi miu ba kita ki concern authority batayangi ba kadan kataka oda jong kayeng kasari badan burom ndrei ngabu jing kelipat ba hadin kini ki oda jong kayeng kasari ru kumno pat kini ki building kinang tay kumno kini ki building kanang mi abu ga jing keli kumya kate ka masjid muncua ki ang bakati ka masjid kadan hapo kayeng kasari badan burom ndrei kumno pada kate ka masjid pada menta kami kini ki mender ki badan ni ba pensa kum ki dorki ba pi pilai ki sing isak net ki bagi ki sak ni mono kini mono ban ba khli kini kajinga keren jong ki SU nakapor syakapor mentan nak keren ki pelit yang ki melak kang keren ki exercise ki melak kang kemudah kamlak benda mono benda kini pandangi ngilak syem ki kiti ya kaanya kiti dah bisong bagi penkol marsnom kita hi ke keruak syaka government ke bangku mono ban ba khli kini yang ni hadin ke jungwan lap jung pi bijingnya jung pi ni pilapan yang kita kibar bari bawan songong sa hang ni ka dan ki bari ba barjela ha pidap ki bangi itu masnuan mengi kilayami kilay petno nalingo apade ka way galong ba so bangin poi mengi ki bulit kila dan lupa hang ni itanat bagi kloy ban yada ki mender itanat bagi kloy ru ban one page kot sla pandangi la poi hang ni poi jingkili ke police department ru baladaka kalak ban poi menta kasni balik kam jupoi menu kata ka way ka jingkili ka bangi